Hello, jong ka jinglong jong U Jisu, lan ka person of Christ. Kalau ka ba ba translate ikatin person sa katin kasi. Haray shuyo jingmot bengi puli siya pang uwe uni U Jisu. Uwe siya U Jisu. Kaktin jong blay kaongkan ba U Jisu udewe. Udewe. Ublay bam jukut. Ngamla ya ka mga wanra detail sa pang jikinere nga syat tang katukat ni jing batay haning kong yunes kan lanong kan kabaning kong khot kabaning kong kan kaong ha ka ba mening kong uladon uktien bar uta uktien uladon bat ublay bar uta uktien ulalong ublay kakitin uktien hang tay kada ka translate kakitin Greek logos ka ba tho ni ka ba mot yo Jisu ngila an puli kum ni ha ka ba mening kong ladon u Jisu bar uta u Jisu ladon bar ublay bar uta u Jisu ulalong hiwe lalong hi ublay. Katingdan jong Jisu nado siya ang patlong eki barakot kapin si siya ulong ublay ken uban nado ki babam cukut sit ki babam cukut berkabit kin yu uy kumonong ngalang mga alpha ban omega bastang baru bakno baru bakut. Akan hon Jehovah Jehovah Witness. Ya ini lan hang ni. Uktin lalong ublay ini kitin ublay di pinkelano kitip kim hajaka bikin tok da udak he ubi dak he ki tok no da udak rit ibi dak rit balai namar kim kwa ken ya ka bakit nya ringkat ya u Jisu ba u ya ringkat bat ublay ba pa kata ka jingi kai kalong go bakla nama balai namar u Jisu bat ukpa ki long kumjo haki ki baro hagi jinglong kumjo ki long kumjo takadang yang blay babam juga kay ka jasa yo Jesus Khrist ha Bethlehem ningkong inis nang ka ba ningkong ka saw kay ka jay ka long kani ha ka ba ulawan ban kupken ya ka jinglong do kum ka jonga kum ka jong pi barkab day hiru ong nong to si gru ya ka ba un kup ya ka jinglong do jonga pi na mablay kana mo unyo man pin im ya nga ba di pi par kumjo pitim nem aga kalimat ka bau Jisu kan ukup Jisu ubolong ublay bam jukut ukup ya ka jinglong do tutip kay ka baja ka jinglong blay jong Jisu jinglong blay bam jukut jong Jisu bar ka jinglong bril jong Jisu kaya snok lang kaya join lang ta wat juong pat ba kaya mix lang ka klem mix ka siya join lang kumta Jisu kan yudan ya ka jinglong sispa persen sispa na ka sispa ubril sispa na ka sispa ublay Jisu kumubril utangan usliang ukwa ro ya ka ba tia nga mangiigan haki jing taught jing gospel sakari ko wele sa kabam jing taught magari ka ba sisya lesi ko bolong akor nga ong Jisu kumbolong mga pi ulit pin kana ko balik mangi mo be ubril te kumubril ka re kumublay pat kumublay udan yang ka jingla ya ka ban ong ha ka ba ong ken men ba ompat ka yo Abraham ngalong lakum bawang suabu Abraham pat ka ngaladon wow ki ju ki sedang man sim yo ma tem yo ai mar ba ki ong kum no ne kam mo de play kim school ko ba dahil man nagdawgan sa kot ni Jisu haka portay theology nega jingka ni theology sa kot ni Jisu kan da kan nega kitin he is a God man de play brio hatu kumu brio kalau ngabala yu Jisu ya kamu unepo is it possible for Jesus to commit sin because he is a man hatu kalau ngabala yu Jisu unepo nomor ulew brio tumo hatu kalau bala yu unepo dalilairu nama balay nomor ka jinglong brio jong kalau snok lang bat ka jinglong blay telara jaba ulepo kumu brio kan ta ya ka jinglong yu jinglong blay sangu si kade yaw ni ublay brio belawan ke belayu
pan petim yang apa pi ulong kan yu baklem pop ong gak tien jong play hari la pelong yu kan u pop namar ki pop jenga jong pi nang menyok petim yang apa pi ngiri man ai ke jingu ke jiro ke bakrau pa yo kane de ke jinglong jong jisu ya ka ba Yesu ta tang na sla singlan ong handrai gide ki jinkai ba jelio